Papa, mokgotsi ya gago e re ya go mo etela ke mang? Matete, thola o mpotšisa dipotšišo tše dintši. Awi, ke no nyaka go tseba. A o se ka ba wa wara, o tlo mmona re ke feta mo a dulang one. Na go bolela nnete a ke nyokoi. Gane wa yo sa no ya o nnoši mara. Aowa, o tsamaya le nna. Ke tshepisitše Sam gore ke tlo tla le ngwana wa ka. Gane ke Sam. Se go nkgahla ke gore tatago Matete o mphile di-number phone tša gagwe. O tseba mang, mohlomongwe motho a ka feleletša e le stepmother sa ga Matete. Yeah. Kensane, o feditše go ape? No, a nse heta go sweka. Ke tsebile. Kensane, e le gore wena ke eng ntho e le gore nkile wa e fetša ka pele? E bola ene? Ke ra gore o no phela o le slow. For heaven's sake, Sam, ku sweka swi teka nkarhi. O se ka mpotša matšhila wena. A ke maka le re sena bana ka mogae, ke wena slow. Sam, u nga swi vula njhani swilo swa so? Ku endlakala yini mara hi n'wanuna loyi mina ni nga fall in love na yena? Kensane, mara wa tseba gore o ntshegiša ka batho. Na mina vanhu va ni hleka. A wu wexe loyi a byeriwaka marito yo vava hikuva a nga ri na n'wana. Se ka mpotša tšona tšeo. Batho ka moka mo cartoons ga ba sa re hlompha. U blame mina? Ya, ke re ko wena o sa belego. Wow, Sam, wa tiva ku ri u ome nhloko. What if wena loyi a nga na problem? Se ka nkga fela wena. Nna ke fertile. Someone has to erase this stereotype that most people have. Loko couple yi tsandzeka ku va na n'wana, it is not always because i n'wansati loyi a tsandzekaka ku va na n'wana. Kensane, re na le 5 years ka mokana ga wena re nyalane. Ke gale re le ka go ba le ngwana mara re no palelwa. Nna ke a tseba gore bothata ke wena. U swi tiva njhani? U na vana wena a handle ka mucato lowa? Kensane, o nyaka go bona rena ke a belega. Ntumelele ke nyala mosadi wa bobedi, wena o tla bona re ke a belega. Over my dead body, a wu yi ku ncateni wena n'wansati wa vumbirhi. Ga o sa nyake ke nyala mosadi wa bobedi, wena re tlo dira bjang gore re be le bana? A hi fambe ka madokodela ya consult, hi ta swi tiva ku ri hi yime kwini, ha tswala kumbe a hi tswali na, ene hi fanekele hi endla yini. Matete o shayile phone yela ya gagwe ya e reketšego ke sugar date ya gagwe 2 weeks ago ka gobane ga a nyake tatagwe a e bona. Seo ke se lemogilego ke gore o no swipe up go unlocka phone yela ya gagwe. E re ke emelele ke lebelele gore ke tle ke kgone go checka di-pictures tša gagwe. Ao, Peter Monnagesho, re a leboga ga o kgonne go fihla. Ke moredi wa gago. Ya, ke yena. Gape o tshwana le wena thui. Kensane, yo ke mogare wa kwa tlhogo a kgomo, yo be ke go botša ka yena. It is nice to finally meet you, Peter. Leina la moredi wa gago ke mang? Oh, na n'wi tiva. Vito ra wena i Matete, right? Ya, ke nna Matete. Kensane, gane wa papa so. Ke bolela le Peter ona o re tsena ka gano. Keng, o nyaka go bontšha beng ba rena gore a hlomphe? Sam, o se ka tso wa bolele mosadi wa ka mokhomo. Mosadi wa ga a hlomphe man. Matete a hi a khixini. Hi siya vavanuna lava walawa. Gape ke bolaile ko go tsoma. Mara ga ke e hwetse phone yela ya ga Matete. E be ke lebetse gore ke na le di-number phone tša phone ya gagwe e new. So e re ke founele, maybe ke tlo ka gore e kae. Rakgadi wa Lerato, e re ke thoma ka go kgopela tshwarelo for go telela mola ke go hwetša o na le lerato ka kwa rumung ya rena. A swi na mhaka, mara ho fanele i sungula ku hlonipha vanhu van'wanyana. Ya, ke tla thoma go hlompha batho ba bangwe go tshwana le ka mokgwa ke hlomphago papa ka gona. Na wena u dyondzela vunese? Swi famba njhani le Carleton's College? Carleton's College go no ba sharp. That's nice. I like the color of your lipstick.
ke a leboga. lexi ni xi zondzaka hi lipstick i ku ri it's stain, it's so hard to remove ka hembe yo basa. Ya mo gona ke nnete. Matete u na yona boyfriend? Why o botiša? No ti vutisela. Ya ke na le boyfriend. Sam kani wo kepela mosadi wa ka tsela e mona mo pele a borena so. Nna go bolela nnete mosadi o lega ka morata. Ebe ke nagana re ke tlo ithuta go morata ge nako e tswela pele mara seo a seng ka sa direga. Monna Sam ska tsolo ba dijela ra bleni ka jona kwa jo. Nka se lebale ke a tseba gore tshwanetse gore ke dule le ena go tlhala ke kgwetsa seo ke se nyakago. Wa bona bjana bele wa bakenna. Ga ke na bothata le go dula le ena. Seo ke na le bothata le sona ke gore mosadi yola ga kgone go mpelegela bana. A o thoka bana ka problem. A pera ra jo fara tsonje re bela bana ba bantši. Ga botse ke tlo bona ke dirile bjang mara. Wa o ke anyale mosadi wa bobedi. Kensana ka se dumele. En gape ke a tseba gore ge nka nyala mosadi wa bobedi, Kensana ka se tsoga dumetse gore re nyalane in community of property. So o nyaka bona o ile eng mara? A ke tsebe monna. O nagana ka eng bjale? Ke na le leano. Ke theditše. Bona wa o ke emise side chickila yao mokane o durufe jo tšetšele ra Kensana wa nyala yona. Tsena ka. Peter monna o bohlale. Ke leboga modimo ga nkopantšhitše le wena. Ke bona o ka re taba ya gore nna le Kensane re change re nyalane in community of property e ka semperekele. Wa o ke baso. Gape ke tlo go tša 50% ya tšhelete ye Kensane a nnago le yona ene nna ke e nyaka ka moka. Bona ona ska fela beilo mona dia bana le side chick ya mona le bele ke ya music ka trugo ka ke phiri mngano o tlo go fetsa ka Kensana wa loro ona le family. Simon o tsentse go nthaga tšele side chick ya mona be tsentse go ke itsebe. A ke ready go kopantšha le yena. O tlo no tseba very soon. A ona bothata monna weso. Matete a re tsamaye re kwa jo nyaka wa balo wena nya. A ni swi rhandangi leswi i nga vulavurisa swona na mina emahlweni ka vayeni va hina. Mosadi kwena o nyaka eng ga botse? Nkombela u nga ha phindi u swi endla leswi u nga swi endla hikuva loko wo swi endla futhi a ni swi tivi ku ni ta endla yini. Ke gana tsona tše. That is why ke phela ke se yego ka mogae. U shoku a wu rhandzi ku va u nga tshami kaya hi mhaka mina? Ya ke sure gape no go pisha tlhogo. Kensane romela 25k ka account ya ka ke nyaka go shaka lo ya ka kwa service. Matete a ke wa tseba re na sena mokhomi. Ya ke a tseba papa. Ke nyaka re ntshepise the gore o ka se zora lokele ke opportunity go fileng yona. Papa ke a go tshepiša gore nka se go disappoint. Go bela o ra lokele khole le basimana o bale dibuku ja ngwanaka. Papa ska fela pelo nna ke tseba se ke se etse ya go kwa Carleton's College. Get a kalam ko do Julia ba. Go bela ska do ka dora lipstick e we do dana na bjala. Aowa mara papa aowa gape le ngatella ka kudu le rile le sa nyaka ke apara marogo ka dumela no le re ke tlogele lipstick eo ke e ratago. Matete o tsentšha ke nna sekolo o dodi ya ke re ke yi. Okay ke kwele. Ke boela mmerekone ka Monday. Ke taba tše botse tšeo papa. Hai e re nna ke ye go hlapa ka gore phone yela ya ga Matete yona ga ke e hwetse. Papa nna ke nyoko boela roomong. A o ka mpa wa tsamaya bjale o to bona bja next week. Sam se o re hita ya rini ya consult? A re be re menyana ka se. Wa e fanele hi yima. A re le ka gape then re tla re ge re bona gore re apalelwa then re tla sepetlele.
yes ke hweditše phone ya ga Matete e re ke check gore blesser ya gagwe ke mang.